Uba Erwin Sutengah ubulong uwe ni kinong side an jong kejela, haka arpoi terik urumpang arja arpuar ulawan pai biang sekaseng Kongres, hadian bulami na kaseng labon bon senam benta. Lapriang sengubhai the Working President ke Meghalaya Pradesh Congress Committee uba pencengan NCM, UMDC uba Charles Marngar berkibai-kibai kinong yelam. Kani-kani ke bawah Erwin ulapan pau ya kadau bulawan pai biang sekaseng Kongres. Bakum ki MLA ki pagidon ki benang sak kin yadon benta haka bakin act kin le ya ke kamram ke joki kam kum ka opposition nomor kini tangkan dia kadon ka file ka bekat ne working president ka bekat ne ka ba andang ni sai gitu ni sepekema bagi baik nasusi nomor beli ba nasgoba ka foundation juga Congress Party ka ideology ka commitment to the people kini bagi MLA jom labi bagi try kamu pun you are in opposition, you are not effective. Hey, you can be effective, but the point is that we cannot surrender to the forces that are coming, the forces that live with us today, that destroy our values. Kibapen lo buat sendon ya kanika kajinglong kodor kajinglong rio. Tengah kermen ba lesi makiru kinsiawan pai nomor beli kajingkang jong Kongres Parti kam juga mengangawan join kanika kalimat nomor beli nakwa hi baki pai ba kin sung thu ba ni wan the spirit of service ni wan the spirit ba ka state ka don kam ya ka force jong Kongres Parti ka Kongres ka don ka force mo kaleng saudong bangalai ki pai ba haki yeng kisem ki ba charja ki ong ba Erwin ngidang syania ka Kongres bat ka force jong ka Kongres kan mi mentah bat na khot kerpa ya borok ki perlok ki belami na ka parti ki perlok ki bempat join parti ki perlok ki ba do thia do dem na kani jingjai ka state ale wan nginya trailang bat samla bat rang ba bat temen bat senram bat kentai bat long kami nomor balai kenma kadi tangga Kongres Parti ke basung tu ya kan nongrim jong kajat beliau ajat kini ke matrilineal society ke jongi ke ba kita ong artak ki we have to preserve this kadi ke Kongres ke basung tu ya rights of the minorities the rights of the minority who are minorities in Meghalaya. The law and order situation in Meghalaya has deteriorated to such an extent that today two husband and wife had to go and sit in police jail to draw attention to the problems they were facing. When that incident occurred in London, kabang kuat bandong kabakat do kalong kani. Ngalapoy kabenta jong jigim ko jong bangalong ngahaban rai kababahatam. Kajirai kejunga kamdi nak bentak kapisa, kamdi nak bentak kata syuki, kamdi nak bentak kai ngarai nak bentak kai ke bamanga ngala panyatrai lang bat kini kira bat kilom kemi ki biar don lang hapo ke parti bangi nyada ya ki nomrin ki babhatam ki bangi hapan ya ki pateng ki badang red bat ki pateng ki pempat ka